Sarpilano sumung kaisa edisi haikuba edisi hapang di pramota kamani tabu by 3 year hai ini tongka alukrok ni kok opuna asai tongka edisi hapang kaimani yagulo edisi ni di prasarokno busu zerati hamkrai kaimanka haitaba develop kaimanka edisi amsai ni di prasa kamiroko tabu bo tui kerui lahar kerui nok kerui 200 কোনো জায়গা 300 কোন জায়গা 100 ইয়ার হাই আমহাই কানি কাসাম गोबां दंखो ताबो को कारेन्ट करी আমहाइरो ओंखाय इ प्रमोट हानो दफ हानो हामजागै जतनो खायया ओंखाय एडिसि हापां बोसो जराखै इ प्रासरकनो सोबा सोबि मानखा बा हामप्राय खाय मानखा 3 यारनि अजराव अबनि थानि नाइदिक्टिनि टोटल टिप्रा हास्टेनि जे एरिया 10,400 something square borgo mile upon a bisingo 7,132 something square borgo mile inside ADC. Total state ni budget butongo abuni kare ADC ni bo separate budget no. State government bo ADC area bo samung khai tongo. ADC bini নিজস্ব bini নিজনি ফান্ড বাই নিজনি বাজেট বাই সমখাই দं फेरान पावर तो ADC या फोकस करे नंबर 1 थांगा नंबर 2 आओ तिप्रा हास्ते वो जतने से बोलों जतने से लामा करे जतने से टीमान तो गया जतने से स्कूल हम या एरिया बा ADC area in Bishingwe. But state government, DWS department Kului special only drinking water supply ni bagi state government full paid department titumu. Even union government Jal Jeevan scheme ni tabu kain tumu. ADC area no badui Jal Jeevan mission bo boros nichi samung kayana. Including ADC area and Kaitum. DWS Bohino outside of ADC Simi Kainai, inside ADC Kaya, Haya. Boni Bagi, Jengi Tomoni. About Tinini Bisitamni Bisingo, problem creating Maya. More problem, Kabama Bisimuyo, problem Mungi Paka. Bini Bisintipano. Puila Oro ADC, the promoter Hamani Yagulo, 21 ni. Yung 19 ko Aprilo somay tanglayo 20 Aprilo CM daito na ka EM daito na ka yung 21-22 financial year budget kanya ni jora krika budget ngmani ulose edisi chongori umudorkshu apuni sukang bisa edisi wo administrator asuk lugui corona ni bumung kunugui bor edisi chongori khalia jeng 21-22 financial year edisi budget khaimaliya je administrator budget khaimon obono sing bisa samuma tangka hastewo katal sing sujugman tini edisi jara executive de samung khaine bor jorama kha 22/23 2022-2023 financial year budget khaini sujug maka apur budget khai chini ADC authority ro Purnachandra Jomotini netritwe Onimes Deboma deputy CM te baki chini EM runi netritwe bukha kuarta khaikya 8,500 something budget khaikya ADC yago morang ro khai chung morang no khoros ne 8,500 something budget khamani bisani 22 stage ni bagi chung budget khamani rang mangkha last of the 691 something tam khainai abonang te sukru bai salia tabuk 22 stage thanga 23-24 chin budget approval chung prai
2000 दा 3000 कोटी बाजेट खामानि सेम आमथिखायनो सफैयांगौ लास्ट इयारनि बाजेट थांनाय एडिशननि 28 फेब्रुवारियाव जे बाजेट अधिवेशन खामानि वो बाजेट अधिवेशनाव बाहायनो 1454,000 crores 1440 कोटी बाजेट खांगा अब ताबुक total financial year ने ताबुक सफैयाखौ वो बाजेट अधिवेशनाव opposition group बोतंगो ताबुक सिस्टम just कैसा understanding थांलाय माने BJP के promoter जों ताबुक understanding थांमानि March नि second माने second March से दिल्लीआव कैसा understanding लायै जों थांमानि अपनी सिगां अधिवेशनाव मा साका 154 crores रां ताबुक मानथाय दंगौ ओंखाय निनि याफाव रां सिक्रि ओंखाय कक्टा सिंसिकार खायो दै मानथाय यांगौ ताबुक या अब जुग रमै तामदाने हाय चिनि बाहायनि question कत बदलनि कत रंनि कत कालारनि सरकार पाइखनो o amti अब तामो बुमति बजागाव अब कसाइतं साबनि यागो मसाबि अब ताबु सोंबो सायमांका नरबो सायमांका आइफोनो सों खाखामो जों एडिसि पावर फाइमानि यागुलतो गोबां मनो उराम चिनि एग्जीक्यूटिव मेंबर रो चिनि को इयारलि achievement दै जों साख्लायनो दं ओंखाय निनि याफाव sufficient रां फाया ओंखाय जों मुजुखनो खायमै यांगौ अबाब करि जों अकक साया दङ अब हारि उंनि दंता ताबो BJP हाफांबाय understanding नङै जे ताबो सामुं तांमाने गोथां रम बायखा थिनांगो अमहाय रकम बेसिक लायै किरनाय कलजारनो बा सामुं हामख्रायदो तांजोनो किफ्रासा आमसाय बा ग्रि रकनि बागै बाहाय नायदि election continuous process election bokasha agenda any election is the agenda of any political parties बिनियाबो जेकुनु राजनीति दलनि निर्वाचन बकासे एजेंडा न जों बसकांनि लोकसभा चंगरिनो नाहरे यूनियन गवर्नमेंट बायबा बीजेपी बायजे alliance लानानै understanding लानानै अपनी basic tam point ती जों गंग लाखिया मो सिग्नेचर खाखिया जतनो साइमनो ओंखाय तेबो स्मूथली डेभलप ननि बागै तेबो प्रॉब्लम नति डिस्कस खालायो डायलॉग खालायो सॉल्यूशन खानानि बागैनो मो जों ताबो अंडरस्टैंडिंग माने जों होप खालायो अंडरस्टैंडिंग माने तो हासागाव इंडिया वो ताबो बो अलायंस नि सॉइल दंगो अलायंस के मा फाइलायो कि प्रमोट बाय बीजेपी जुतुमानि बा कि प्रमोट बाय बीजेपी गानागानि फाइलायै बुजिलायमानि तयै थांचा खायै टुगेदरली वर्क खालायनाय टुगेदरली जों फाइट खालायनाय माने अर्थ बया कि प्रमोट बीजेपी वो हाबैथानिया बीजेपी ति प्रमोट वो हाबैथानिया इलेक्टोरल अलायंस पनंगतों पॉलिटिकल मूवमेंट अलायंस पनंगतों अब जाने आइडियोलॉजी तीसे अब अलायंस फायो अंडरस्टैंडिंग फायो सेपरेट आइडियोलॉजी सेपरेट डिमांड सेपरेट इशू दंगमनि परेनो जों आके फायो जों खाखायो मो चंमारिवो जों मेनलि थामानि इंका पश्चिम वांसागा हिस्ट्री रिवाइव खूब शॉर्ट के सेतुंगा political right land right abong ka pok botoma thasa political right o tamo phai abo 1 2 3 4 5 ke explain thake kai kabang mono phai ne এবং what is political right abo tabo chinti bra hastibo joto bodol khaitongai ro leaders ro bolo kam ko ni buju tabo
land right tamutong bobo kangkoni bujibo socio economics o jagabo direct fund da phainai oro chini edisini নিজস্ব মানে edisini own fund samnani bagi deboda kasha samun kotor romui edisini simino kasha bosoro busur royalty phainai busur ngo phainai revenue phainai aboda khaijangnai o jagabo part khai ngo jaknai identity abuto saimano sini identity tabo ko ngo buskango chetrin eta bangla bankai humki ma hai humki jago sogui tomoyo identity kamate identity kamai mano kom boro kamano abono ain khai abono india government ro tripura government ro adc bai chatoglai jahate chini identity kamai eteke o identity no nang bagai o jago khaijak kai jong kha khayo naigudi start se khaido ko ba hopeful kaham kaino mo jong understanding mani bidi result tin tripura hasini boro tripura saro mannai take se ko jong tabu khanai tongo separate state ba greater Tripura land ya khaiba greater Tripura land abo kok thaisano greater Tripura land theba mani bini meaning tabu pula bujia tabu tahe bujika dolsa kai only Tripura land ma khainai based on ADC area nuti tabu chung hunka ADC area was simi Tripura ha tonya outside ADC bo Tripura sa tongo borono tuyi tese greater tese kotor oro jireni ani sadupara je sadupara wo any movement Tripura sarok kobangma party bumung ruwi movement khalayo o sadupara wo je movement khatomoni abo sen non ADC Tripura sa area bongna ma khopna jireni ani bina pani bo bahaino non ADC amtike kobangma Tripura hastu chini Tripura sa tongjanai area tongo bongni future ni security ni bagai borongotei singkata Tripura lan khadi tabuk kobangma sawo mo ekordo kata Tripura lan kuri constitution ba constitutional solution ani sawo separate state no constitutional solution no kintu separate state ning sanga thanga kai constitution ni 2 and 3 article state application khai new state formation khai mano khuluk sanga thanga kai engkai serai sanga thanga kai jara chungno amdike kam lai bono dus bera nai tongai ro angbong no sungno sungu chini ekologi data Tripura sung salia ni sijak do tong chini agreement to bubak da data agreement khaima jagabo sungta data Tripura salia ni sijak do tong ba data Tripura no separate land no union government kam ko wang subu nang saka che sungnong no bono go khayo acknowledge khayo au tamni kaone tini asa kya nongni ha tomani nongni yagni ha kamai thangka राजनीति अधिकार कमाई थंका आउ नर ताबो सालमानी अबो जुक्ति हिनिया और सालमानी नर सानथनि नंनि दिमांति हेतनि अबो थिंनु तंगो काम खै ताबुक अबो रिमै याफानो अबो सिगां काम खायमान डेटा Tripura land थामानि सिगां सेपारेट Tripura land सामानि सिगां 60 80 बा 85% आगु थामा हाकाय ओ आगु थामा बगैनो मताबो जेकि समिसा जों एग्रीमेंट खायमानि और खब जागो काजे चंकुं समय यागायाकु गोबां बरक ताबो विशेष खायचिन ताबो Tripura हास्टेव जे अपोजिशन ग्रुप दंगायरो कसाक बदल ट्राई खायतमु बोलो ग्रेटर Tripura नि याकारका हाय याकारका Tripura सरक बाय बांग्ला बाय नाचका हातलाखिनि Tripura सरक बरक मु खायया माने पत्रागना खायया Tripura सरक बेमेनि खायया आमतरा कक्सौ Akan tabu mo media ni bisin tu samu sungta please noro chini Tripura han chinang ni bagi separate land na mo hangka noro mo get Tripura land ba separate Tripura land state formation khanyan bagi noro boys ti sadi nong lagi borok thanai
Abu semu kibi suye kuble. Untuk kibi dekha tay nali yasem amti hiyable. Amti rakhe borong oro pore khanya nai. Sarta kaisa sungmung ti pramotha edisi hapango phaimani logewono edisini o je organization no jagabo council o je greater Tripura ni resolution pass khai rohoka abo tabo abno tuyi agreement nthano ba high level o high kaba India government by kok rok samani asu je resolution tuyi ama hai asu nukjage hai tongkha hai kaba governor by obola bojaga kasai tongkha hai kaba tamba ge abono tuyi tabo biang kamado Edisi ingmani near about 40 years kaitangka. Mo 40 years ni bisi tibrui ni jorawo. Yabuni period of ano iprasani je nangkup mani. Edisi odibesono Greater Tripura Land ma khainai hinai resolution to bubui resolution ni sakawo kok salaye. Oro tongnai opposition nungtung ruling nungtung separate Tripura Land nangu ni argument dugui jukti phunugui kok salaye singkashe resolution pass khakia. Abo Tripura Sal ni boro Tripura Hasini boro bonuka boro gusika al mokasha historical private members resolution pass kajaka even union government bonuka je monopulia edising mani after 40 years tini edisi ଅଧିବେଶନ headed by Bubagra Kabu je edisi authority running khaitongai boro private members resolution tisewoi abo pass khaidego abo ekta tamhe bono milestone mo tabugo jotto beromono kasha one fugu tongo mo ata point je aw tambagi khajaka abonti bo kok saitongai tabuk je sole authority je borok je jagao je borok je jorao abono tisawoi pass khaire nai abro authority inka Delhi ba national political party ro borok no chung mo bisikamo kisa convince klari mangka buskang itai bisingayo tai bisikamo trukai je furu chungbono kaham ke convince klari manai apru no abo nangko manai ja tamka ka milestone abo tui sob সময় no kaisa kok salai abkun sangya Ate kaisa sumung sar tabo agreement sign accord tripartite sign accord khaimani yagulo lukrokni kok obun kasai tongo je India by major agreement khaiprobo abno karaibo gobang mai silai tinerok bahaino accord om hai sign khaika yaba implement khainan thangtano abo kasajak joto fulfill khai implement ingya orobo tabo ipramo thani bukhakri je agreement sign mani obola thinango implement ungsoknai omahai lukorok baksa baksa puito ungsokya omahai rokbo bukhakajak nito ni phasing tui bomhai kokse nagi mo agreement sile kong saya phamani ulobo agreement india mo agreement boro khortom khoroburi bothajakka peace tukna bagui borong nungu agreement ningmaya ekdom silai democratic wate thangchakai movement khaimani result no agreement tabuk agreement no boro fulfill khayang rakai nin biskamo kaso scope tomo movement by jote kisu atub sinai note sungkrak movement ma khayunai Sir, o jaga to kaisa 6 মাস এবারে কে মুভমেন্ট ক্লাইমে টাইম বাউন্ড এসে গে মানে আবনো থেকে কাম চলে 6 মাস movement 6 মাস তো অনেক জরা কমছে এই দিব না 6 মাস কিছু ang movement khaimani sikang no ani issue ani demand no fulfill khanyan to khangkai ang topun tongra khata this is only ang topun tongra khata ngai nai namele within 6 months bor kono tribe khaya step bonai ang itu movement no ma khainai movement sare kichu sokoya 6 schedule phaibo bo movement no phai 40,000 losker community buni busaro ST facility nawi ke prahastewo school admission recruitment promotion everything sujug namani borong ST list delete kamani obo movement bani phai movement sara kono upai
sir high modality committee IPF ni khati khajai riman ti parliament no gas khai keba ajaga bo ti parliament manam sikang movement khanya ne sikang TPC no nagra di om haikla je tan khai convert khai ti IPF ti no dlang thangma hai no tabuk ti pramot hanu bahne great ti parliament agreement sign khaya oi tabuk ara ajaga ni je constitutional solution point kisi kisana ti agreement sign khai mani Greta Trifale no ka soyang Trifala no separate district khata no oboka tam bagi agreement khaijagi me ya hai ka ba agogzagi me ya point chigin no sino mai ka khaijagi tongna ba hai saka kono pressure tong ba komo hai kosia Greater Tripura no tam saka no Greta Trifale no directly tamun bagi agreement khaijagi ya ba sign accord khaijagi ya agree aboni sikang grup obodo nagradi mane pukuro aroma thangka asiki nagradi hinjak ma haino obodo tabo je agreement sign khaima to totally separate state dongya jaga state by ba ADC by ka milin sangma tanai ja ngangai tambagai lukuro to asuk sai family ti promotion support khai ka IPF support khai ka kaisa ne emang ti promotai kaisa haste ka tal sanamani ke ba o poyan thangi tabo abus ha di gimang thangi ma tonglekya Abu tambagi ba Romdi nung tabu separate state formation kaimani sikang separate state formation 100% kaya kono 60-70% separate state high abono nung tabu first step ni yago achievement kaima hangkai abono tu nung next 100% fulfill kanyani bagi movement kanyani nung pan manai nung ka renai authority angkai sana authority nung tabu abo rusri yang to hagai abo ang tabu risi maya ko hagai ang abo maya sabo tai kunpan na hayan to hagai ong ni kokta itu abo ni sikang bo turut tam lebono foundation kaimano turut boundary kaimano turut agogui thangmano bumong india phano separate state india phano separate state hai bumong khai separate state ya empowerment to the discipline kata angkai abo hai abo ning gana thangka angkai abo no nai tongui abo no ti bus kango thang ni tebo easing le ma buji na kisa dimak ni samong hai ma to boba gra na siginya wan suginya bus kango ago gui to abo no kun doubt nam ko norogni phasing no norogni MLA norogni party ni sar MLA Chitranjan Deborma bodo directly saka abo Greta Tripalen gerikha bro compromise khai BJP thanio phalirikha symbol phalka party phalka tapo abiskango Lok Sabha bahai tapo ti pramothani candidate ya symbol bahai BJP no book marina kiaba BJP by ti pramotha kathauno prosar khai tongmani abo kaisa tinang tumo bahai om heke koksil sai tongmani obno tuileni koksil sana to khub klai borok kotor phangtung borok sikon phangtung hali dekha chaikika bobo bukho bayo sanani onek klai bini authentic proof nangai abo jalok saya kok kok simi khangto ne kon sam ane kok sometimes tabuni mo jugo bobagra bos sani tong sembolno গুরুত্ব রাখা ঠিক না ত্রিপুরা হাসতেও লোকসভা চমরি 52 ni simeng mani ta ko choli tong democracy tongsa hayungo election phane takla ni mo loksawa chongmari wo bobagra bo mo khong sa sung mo khong sa au sometimes singma won chung nai symbol simi important khai tongui symbol ni important we ani te ba ki je ki se important mani yang mala tongmani abo mana ni kun phano asa kari jaga bo tongmani seba acha for some mane for the timings takla ang ani symbol ri yoi BJP ni symbol phano bud duwi ang je musumon abo ang tumma kan kai aba sa khoting ya ma tong asa khoting la ar takalai 2024 ni লোকসভা চমরি পাইকেনো তাই হাই হল লোকসভা চমরি ngala kai bu হাইনাই বসকাঙ্গো আবুতি কোনো কনফিউশন ni কগিয়া নুখবলে जों 2019 কাশা আঞ্চলিক পার্টি কথা লাই
BJP by Tripura Hastevo Alliance Government Tomani Porebo 2018 Kathala Pailakia 2019 ni Lok Sabha Chongmari Hinkai public ni kok by sentiment nauri jeng ko podobu baro budi manglak chini but chini semolo na hindi hosa khable istobo isto 45,000 something but sikur khaya west 44,000 but sikuri khaya total 99 ba 1 lakh kasih but maka asing satisfied 1 lakh but dumani jeng bongi o regional party ni mariwo apun kun estimate kri ang takle kang sapun but dewo judi estimate ma hakai samsayang ba samsayang yebli abang abo not only takle king kai te khaliman ya hayabli abo kun confusing la hano tanta lagi alliance ba somjota bujila maniti kasha bodol ba te kasha bodol kana kana thanglai mani kasha bodol ba te kasha bodol bujila thanglai mani ka bo ani thani kisha nangjago amu bong thani kisha nangjago ang manani mani ni yago tongo nini namani mani ang yago tongo gan nungabu kisha rekai ang nungabu kisha renai akisha thanglai 그 다북정 만나신나이 যদি ত্রিপুরা মথানি মো পলিসি ত্রিপুরা হাসিন ত্রিপুরা সনবই মুসাপুর সামুনাঙ্গে যাতেন কাকাই লোকসভা চমরিনি পরে তাই আফটার 6 মান্থ বা আফটার 1 ইয়ার মুসাপুর নং দিনিনি মো পলিসিনো ত্রিপুরা সনি উপকার তুইমে ইয়াঙ্কে হায়ুংনি রাইজাবো কাশে পার্টি 너너 뭐로 야sak 소문이 로골기 너너 뭐로 보야kan abon to kios o mo kung wa na kri akayo 6 man ni ulo bisani ulo jengjen 24 ni loksoba chongmari o bubagra tripura mota ye decision namani abo ঠিক তো হনি এও সেকতাল খাই বড় খাতং খাজা খাই পাইনি 100% सट्टे कैसा कोके CAA इम्प्लीमेंट ना बाकी ताबो कैसे नोटिफिकेशन हो पास में क्या वो ना तो ये एक समय तो से ने अगेंस्ट द प्रमोट हारो न ऑर्गेनाइज गाबो अगेंस्ट द खाय आंदोलन खाय तो गुली रबो चालायमन लोकासे तो ताबो खाय सेई पार्टी बायनो सेई सरकार बायनो बर गोदाल खा आबो नते ताम सानायसा number 1 ka CAA money sekan I mean CAA obong money sekan CAB ingraka 2016 ni simino puila tripura has puila chini hayung kotor baroto krak khai BJP power homani 2014 26 মে তাবুনি ভারত হাকতনি প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী সময় দেন অবনি পরের প্রসেস খাইতে খাইতে সিএবি পাইয়া রিজেন্টিভ এমেন্ডমেন্ট বিল তিসাকা অবনি সিমিসং কাসো লাগে ত্রিপুরা মথাংমানি সিগাং সেপারেট ত্রিপুরা হাস্তেও রিজনাল পার্টি দङ IPFT separate INPT separate काइचिकन DSP tung ba kabangma jane tikai social kini civil society TSF joto na bono janya lamo tike kasole mane yagulo CAB bill passing যখন CAA ka apro bo movement nongka movement ngi chim joint action committee khali chim movement khlaja TSF tongu INPT tongu IPFT tongu NCT tongu এমন পরে আপর কাছে কক সাজাকা যে ভারত সরকার বিল তু মানে जों নর্থ ইস্ট চিকন কতর কবাম মথার কবাম অর্গানাইজেশন বিরোধী দেখা যায় আন্দোলন বংকা দিল্লি রগবা আন্দোলন কা সারা ভারতবর্ষ বনম আন্দোলন অপ্রায়ণ সরকার কিন্তু নারেমালিয়া বনো নারনানি বাগै जों সুপ্রিম কোর্ট বথাকা बोबाग्रा sak बोबाग्रा ngै सुप्रीम कोर्ट बखाया म सिटीजनशिप एमेंडमेंट एक्ट इंडिया वो एग्जीक्यूट खाइमांगला अब भारत नि संविधान इंडिया नि जे कन्स्टिट्यूशन दंगनि औ तमले बनो सार्वभौमत्व धर्म निरपेक्ष अब इंडिया भारत नि संविधान बाय गथिया नि
Supreme Court tabu case tomani porebo India government tabu just Lok Sabha nisukang bosana khairika CA chalung sinai. Haipanon chini movement jeng tabu ko Supreme Court case khajo tongko. Jeng pulano saka jadi somjutang phano kono jagawo kono agendawo jeng BJP ni demand ani demand ek na ko gya. Till now jeng Citizenship Amendment Act ni opus nuklai. Supreme Court sin case tongko hungkai. Happen to jeng chini angle ti jeng bono welcome janu jable chini angle ti bono kasuna bogo jeng testano khaitung. Hungkai tabu abono karibo tabo yango mini katal khai chini je basic demand tomoni abo phagela situng jeng movement khamani 6 schedule area sile abotai habi maria jeng asu jora tlangka edisi area wo tabu mo katal CAA ni raidabai borokno citizen fi rimaya asu jora tlangka bus kango chini state bo chalo ta khaitung hune jeng wansuk tongta